voin hi August ni riat sang ni somni pathum tholeni ania Mizo Official Channel thir tu le ngai thatu zong te chi bai vek ule tunlai Manipur buaina chuan ziom lampan hlei theilovin meite chalrang ho tele kanzo na thlak unau duam tak te chu mun tin maya in kapin thile liampo anom ve nuala indolai ani wangin thudik tak hriat a hari hle chuti rualero chuan India Prime Minister Narendra Modi le Manipur Chief Minister Biren Singh te chu an ngoi re ema wangin mitam tak demron ania hei wang hian India rama opposition MP te po an che chuak hial ani kha chu mai chu ni lovin tu na chuan Supreme Court hial a in rol angai ta a Biren Singh sarkar chu aron vote hial ani heti mekla hian khovelin misual pol nia kan ngai thin Al-Qaeda te po in Manipur buaina chuak chu rap thak ti in India Prime Minister Modi an vo hiala chanchin chip chiar zokin Manipur news te lopuan chunzom don te ang Al-Qaeda firfiak pol in India Prime Minister Narendra Modi an vo Hindustan Times in Natalandanin khovelin firfiak pol e nun rong tia riat lar Al-Qaeda firfiak pol te chuan Manipur buaina kal zia chu thirin rap thak an ti thuan soya abik takin meitei mi pui pung khom ten kholaya saruak ngal ngata kuki mei che pani an fan pui chu rap thak an ti thu le he video viral awang hian India Prime Minister Narendra Modi sarkar chu an vote an soi chuak hialani firfiak pol India branch akis chuan Muslim le Christian mei che te chu India rama an himlo ni soin India thlop tu United States chu asoi tel ngal bok ni nan ta langani Al-Qaeda firfiak pol te hian India Prime Minister an vodan tik tak hi talang lo ma se heng boina chuak hi Prime Minister angoi rei wang ni ngai mi tam takomin Al-Qaeda firfiak pol te po hian meite ho che dan chuan dem hle ni nan soyani Manipur boina chungchanga Supreme Court hearing an tran le ta part 1 puhuna kol ni kol vom thu zia hi an chiarte ang Supreme Court chuan Manipur buaina le akai noi thu buai chungchang ngai tu hearing tur ni alo ruat to angin he thu buai ngai tu tu bench chuan August ni sari sam ni somni pathumin angai tu tran le da a Manipur state a mai thei le tlang mi chin zo ku ki in kara buaina le tharum thona chungchang thu buai August ni khat sam ni somni pathum khan Supreme Court chuan thu buai thelu te ai oding India rama advocate chuan vor Kapil Sibal Indra Jai Singh le dang te na tangin thilom dan tong kam le ziakin tam takko thian a hretoa kuki mei che pani sarua ka kong zo pui social media dar phei kha chuan Supreme Court ati thin rim tak zeta tong kam hriam le deng khong tak takin Manipur sarkar ho tu te an khum ngal phiar thu po hemi chungchang ka ziak masala ma karon tar lang to kha in hriat ka ring Supreme Court chuan thani chung zet chu Manipur a hian sarkar inopna le chumi aman ro zong te chuan an ti tur tilavin an hlo cham fai vek ti in he boina wanga thi na in le lo hal na le kai noi tam tak hi Manipur sarkar abur bunani kha he boina chui chian na po voi chalu tukle haider luya muthluk san ang mai ani thu Supreme Court Chief Justice DY Chandrachud chuan ati Manipur DGP Supreme Court chuan Director General of Police Manipur chu kota ama ngai in lan turin kawa he thu boi kai noya FIR sang ruk chuang an zialu to de soifian statement te atur tu thu le la victim statement le mishing man an nei to za te inding vek tur hriat tir khania a na hian ne view thailo Supreme Court hian Solicitor General SG Tushar Mehta Central Sarkar le N Biren Singh Sarkar ai oding chu engwanga thlani chung FIR ziak lut lawati khothlai nge an ni ti alo chu chal rep to a Tushar Mehta tan soi tur wang le a hetiang information hi ka dong lo ti mai lo chu soi thei ani lo ani khamo Biren Singh thlop na nuk dok Kuki People's Alliance KPA NDA hnuaiom N Biren Singh kai hroi sarkar thlop tu chuan sarkar an thlop na nuk doka Kuki People's Alliance hian MLA seat somruk omna hian MLA pahnian naya Kimneo Haukip Hangsing Cycle Constituency Bill 2 le Mr. Chin Lun Thang
singhat bial tu MLA te an nia he thu hian en biren sing thin rim a chemal zul nge yang le Manipur police in Twitter a press note ta landanin police station sang silai ral thuam da na sang te chu mipuin August ninga sang ni somni pathum khan rokin an ne chu ti ta lan ania hei hian Supreme Court a chhai kol hleang tia chianga DGP tan thiam thu soi tu rawang du khopang le hearing part 2 chonudar ni tang khan Supreme Court chun Manipur mei tei le tlang mi zo na thlak te inkara chi le chi buaina ethnic violence chungchang thu boi chu ngai tu chunjom le ta he thu boi ngai tu turadin Supreme Court bench judge pathum om na hi CJY DY Chandrachur chuan hawa midang pani te chu justice JB Pardiwala le Manoj Mishra te ania CJI DY Chandrachur chuan August ni khat nia he thu boi ngai tu lai khan he thu boi chui na tho dan chu voi chalu duk muthut chunga thoang mai ani thu lo soi to ani thil poi thlena tanga ni tam tak nuwa FIR te po zialu le nu no ania he thil poi kai noya mi hring man tela chu an tlem tham lu lai lu tuk ti in Manipur police te chu thunun lo le thunun tur po om chuang lo ni in an khum hret ani kha meira pai bis mei tei me che pol chuan pathiani khan Imphal West District a convention an nei na an thurela chuan thotan ni atanga lungoi lo na lan ti ran rela Assam Rifles an du lo wangani tu hnaya lungoi lo na lan tir agitation lai khan Assam Rifles ho hi mipui laka tharum tho na war le mipui laka kut tho na salutu kan puwa Manipur chunga tharum tho na violence hit area tanga Assam Rifle le paramilitary force te chu son chuak turin an phu tani dar ni le minister ni paru hearing chanani sarkar lai pui ai oding Attorney General R Venkataramani chuan Supreme Court ne na hetiang hian a soi thil sual ti tu te zon chu ko nga hian kan film khur le atula hemi wang hian sarkar chuan he thil hi pui ting takena bo zu yang ti Supreme Court ne na soi thu boi zialu le FIR te din muni engang chi enge poyan khoyani ti zir chiana tan zau tak le uluk takin kan thiranga district ang point kan thir sin leang tual tha thu boya chuan SP le officer dang ten oma meichia te chunga mi pat meichia na lama poi khoina thu boya chuan meichia officer dang po an omangati Manipur sarkar chuan Supreme Court ne na meichela ka poi khoina FIR som pani te chu CBI lamina chui zui nan thokang ti a hril Supreme Court bench lamin Central State sarkar te thurel le la ngai thlak sakma sak phota he min hulam hian thu boi thelu tulam ayo advocate ding te lamin eng thu nge an nei ti le Supreme Court bench in eng tin chi ange angai dan le an soi zui dan kan la soi le ang chu part 3 August ni sari sang ni somni pathum chonudar ni nulam khan Supreme Court chuan Manipur chunga boina kai noi thu boi ngai tu turalut petition sombor khai khomin chu ngai tu ania heng thu boi ta hi Supreme Court ne na thu boi chui chen na konga enroll turangen na te poi khoina rang wanga chom dol na le tran puina zang na dom na petura ti na le thu dang te an ni ti in NDTV chuan ta langani Supreme Court hian Central le State sarkar te he boina chuaka wanga malak na le rotna nei te angai thamasa Manipur DGP Ranjit Singh po Supreme Court zona chang mai thei tur hian omve bok ma se mimal takin zona hian zo ta chi lo ni in alang state rotna state sarkar hian special investigation team chu boina chuana district a pianga din ni se ti in rotna athena ma se hial ngalani thu boi thelu tu ayo ding advocate lar prasan busan chuan chu ron hial ngalin kan du chu independent body in he thu boi an chui hiania ral thuam le silai mu bo le supply tu chui tu po anom turani aron ti zom ngal zata advocate nizam pasa po in mei che chunga poi khoina FIR som parukom te chu CBI ku ta hlan vek arota state sarkar in thu boi chui tura alodin special investigation ming an phu hi kan ringang mo thil sual ti pu te hi state police an ni loem ni ti in okisang dam de chung chuan court chu a hrila heng special investigation team thlang tur hian Supreme Court chau ani turani
thu buai ngai tu law officer te po state dang mi an ni turani ti chu Supreme Court hena chuan a nge na ni Central Sarkar ai oding Tushar Mehta Solicitor General chuan State Police te chunga rin na nga lo top chu a fel big lo ani ti thu ron soya a soi zel dan chuan Supreme Court in ngai dan tlang taka alo nei le soi chu to dan chu aveng thong hle ti alanga committee a hian judicial officer te chau tel ni se civil society group lam te phei chu ruat lo ni se Mehta SG chuan ati ani committee ruat ania Supreme Court chuan Manipur boina chungcha ngai tu tur Judicial Committee High Court Judge lo ni to pathum omna arwata henga miruat te hi meiche High Court Judge pension to vekan nia chungte chu Justice Gita Mittal former Chief Justice Jammu and Kashmir High Court Justice Salini Joshi former Judge Bombay High Court Justice Asa Menon former Judge Delhi High Court te annia he committee mo phurna tur chu thil sual ti tu te chui chian na CBI nan tho endika kai hruai te ba ka heng te hian malak na tur te ani chom dol na relief tuam dam na remedial measures zang na dom na compensation pek dan chungchang chen na in sa ko biak na mun sak that rebuilding houses places of worship kan tum chu ram dan chunga rin na an nei ki le thei ngei na tur malak le na tho hi ani chumi atan chuan High Court Judge tang to thieu pathum te omna committee din hi ani he committee hian nu chui chian na investigation ba ka chom dol na pek dan turte zang na dom na pek chungchang ba ka thil tur oma piang te a huamang Supreme Court CJI chuan ati special investigation team din ani Supreme Court chuan he boina chui konga kai hroi tu tur supervision of the investigation special investigation team adina special investigation team ho tu tan hian Dattatrey Patsalgikar former deputy national security advisor ex Maharashtra DGP churuatania membaratan po police DIG rank kaya niam lo Manipur state pon lammi pangai mo paruka maruat aniang Supreme Court hian CBI chui chian tura pek to te en pui tur hian state sang police officer deputy SP rank chin panga alaruatang hindi tong manna state panga DGP ten hena CBI thil chui te en fi pui tur le an hena omri deputation tur police officer ron tir turin rem kan lo ruatang Supreme Court chuan ati Supreme Court chuan thu buai FIR CBI chui tura pek lo State in Boina District Huama Special Investigation Team alo din te en puile kai hruin na chu Special Investigation Team mo phurna ani hetiang chui chian ngai CBI ko ta hlan lo State Special Investigation Team din hi somli panhi om heng thu buai chui na hi achunga soitak Supreme Court in Special Investigation Team member Police DIG rank chin State pon lam police te hian an kai hruayang abultran na Supreme Court thure le remruat na hi he boina tuam dam tumna bultran na chak alania Judicial Committee le Special Investigation Team te kawa chu mo phurna chu en ngat pian hlea he boina tuam dam tak tak ero chu boina ina tuam mi pui te kut ani thung political demand an nei chungchang hi chu Supreme Court lam rel tur ni lawin Parliament in Constitution of India bechana arel turani voin August ni riat sang ni somni pathumatang hian Lok Sabha sarkarin tok lo na soi hawani dona sarkar ding lai chu engtikong ma phar thla thei khop opposition party te MP number hian athleng phadon lo tia chiang sa a antum lian jok chu thlasom pani potling to lowa Lok Sabha general election lo om tura mi puite thinlung lama Sarkar lai pai thaki ani nge yang Parliament in khom aboi chun zom zel nimin August ni sari khan Parliament ro rel in khom nei le ania ma se Manipur boina le thil dang rang awangin Parliament in ni in khom chu tum enga mozati top leilok le ni in Rajya Sabha chuan in khom tranani vele ep tu member ten Manipur chungchan soi hoan ngiata heti lai hian ro rel lai member ten Rajasthana meichia te laka hleilen na thleng chungchang soi hawan ngiat thungani
House Leader Piyush Goyal chuan sarkar chu atira tangin Manipur chungchang soiho tura in peireng thu soin eptulam chu an ni na diktak pholan ani dona wanga tlan chia apua member te chu nasataka anin hial buai wangin inkhom chu ti top leilo kani Lok Sabha apo Congress DMK JDU le eptu member dang te chu house laya chu khomin Manipur buai na thleng chungchang anau chu puya Rore lai member ten Congress chu China tanga tanpuina sumdonga an pulet ve thunga Bengcheng takara Speaker Om Birla chuan zona le chana hun khon tumma se boruakin om zia nei theilo wangi inkhom chu ti to panita ani Manipur zone na thakral tlan singkhat sang ni zaruk somni pakua Mizorama anombek zalen nimin August ni sari tlaidar nga thlenga Manipur zone na thakral tlan Mizorama umza chu mi singkhat sang ni zaruk somni pakuan nia Mizoram sarkari na chinchi danin mi sang ko zaria somli pakote chu relief camp pon lama oman nia midang sang ni zasari somria te chu sarkarin relief camp pasiama oman dithung policy district a ral tlanan tambera mi sangli zali somli pathuman oma Aizol district a sangli zani somsari pani anom district rang sai tola sangni zakwa somnga pakhat Champhaya zali pasari khozola za somli paruk Serchi pa somkua pakua mamita za somnga pariat lunglaya somli pani na thiala pariat siha somthum le longtlaya somsari pathuman oma tundin muna relief camp omza chu somthum pariat ani hetia kan zo na thak zo fa te tam tak chena Manipur boita ka chuan kan beng tiwar tu atan Manipur lam chanchin hretak pakhatin article ziak social media kan mu hi ian chierte ang kumsang ni pakua tangkhan lamka district area chung khopali vela thil mak takan tonga chu Manipur sarkar chun shein mithiam te akau thoya chuta an thil mu chu oil ani chutia Manipur tribal area chung oil omnia an hriata ka chuan central bank a thlenghala tichuan oil company ten maron la kan tuma nima sela Manipura tribal Mizo ten nasatakin an lo do dal to ani kumsang ni soma po Manipur sarkar chuan oil hip chu phalna license su company lo pea ma se hemitum hian tribal ten kan ram chung ania kan phal lo tin an lo do dal le a company te hian engemaw chenjir chengin khur som thum lai an lo lai to a oil po a thai na tam hle mai tin a soinan Goldland in Manipur an ti hialani oil hi an rindanin 5 trillion cubic feet vel omni in company lam hian an soi tichuan kumsang hi sompalia India rama BJP lo sarkar tan khan Modi a chuan he oil khur le oil tamji hrein hip chu adu ta mase tribal ramani sia direct taka mala karem silova Manipura BJP lo chakve te chi anen Biren Singh anen an rel du nge ni tribal ram chu chu sakdan ngai tu tanta a langsar taka chu an tum chuan khovel bit mu an mual phona sadon sia thiam taka mi kutarul ko zen an tum ta nge ti hian nam i su buaina lo chuak tanta ani he oil khura oil te hi chuak tur hian Modi a hian Netherlands Oil Company Jubilant Oil and Gas Limited te lo ti puivek to in malak thei mai ani silova Biren Singha anor tranta nerin thei ani ome Biren Singha chuan direct takin tribal area power nei silova tribal ten he oil om na hi anveng vetlat boxia chu mai te ten ku ki helten popi mun an siam ti in an soi chuak thin ani helai ram hi ku ki ten opium mun an siama smuggler laran ni ti te pon an soi lar hle ani kha ni e opium chu Manipur narcotics branch le central tangdunin an boi pui de urenga thina le in ka boi na tham khop atling lo India rama po Uttar Pradesh Madhya Pradesh te Gujarat a hian popi opi chu tam tak tharania India rama popi zazela somria thi heng state pathum te thar chu hi ani tichuan Biren Singh an rama chu sak mai thei boxi lo wangin mei te NGO te fuin mei te teram azim to nakin loka chuan kan na to don ani ti te tin tribal kuata in kuki Mizo te civil service an lu zela Manipur officer zongjong hi kuki vek an na niang ti te in
mei tei thalai ril ru mina scheduled tribes a mei tei te anin le theina tur le scheduled tribes ram an chu sakna tur in project lian pui kalpui ta ni na rin thei ome ma se a phena thil poimo tak om chu scheduled tribe area chunga oil tam tak kha lak sakan du wang ani thei zo ka ngem ti chuan mei tei ten scheduled tribes ni na chu central lama an dila ma se an pass le mei thei si lawin tharum mangin tribal ram chu chu sakan tum ta a chuti chuan voina thi na tam takhi a thlen ta ani mei tei NGO member tam tak chuan biren sing le modia game plan ni lang hi ria se chuan an silai ko mor hian Zofate lam ni lawin modi le biren sing lama hoi dei to ngei na rin oma an tu le fate nun na an chan hem to si ani engwangin nge heti fakawa nun na aliam tam to chungpoa modi a tong lawa ngoi tlat chan kan ti chuan adu ama tribal te enga ta ma min tilawa tin Zofate hian an do reng thei ring lawin thodep de pinalo thlir me ngeyang tiarin thei ome chumi konga support thei tur forest conservation amendment sang hi som ni pathum po pasrum rum dan an ngai tu phata zel ni te poinarin thei ome khilai muna central armed force ten camp kan sadon an ti hun huna FCA sang ni som ni pathum an lo pa sangin foreign conservation amendment manga exemption pe kan nia kem chu an sale mi thei big hei hian tribal Zofate chung rila in zom na thattak nei kan ni ti hriin aruala tribal Zofate min khoyan tum ni na rin thei ome nima sela thisen tam tak aluang chung poi na langoi zela insoi thiam ngaihna a hreto lova Lok Sabha le Rajya Sabha Assembly po voiriat lai tel pui to lo ni na hriata hero rel na sang pani assembly a hian minute khat po Manipur conflict issue hi soilan tur agenda a po an chhop du lawani mase opposition lamten shem huamin Manipur chungchang hian soi lang luita ani kumsang ni som panga jun thla khan UNO chuan San Francisco a kumsum sari na aloma chumitum chuan tribal nampali independent self determination a phal sakni hriatania chung palizing a chuan zoro te hmalang na in zo nation chu telve alo ni ta zoro president puar thangmoi an hena chuan independent ramini chuan engemaw chen administration le economics a buaina sadona inram caretaker tur ram tifelin July a Geneva local donie tin an thlata lom takin zoro president chu Mizoram a lo honga thil ti fel nu aro pui taka puan chu tumin July sang ni som panga chon Geneva jupanta mase badroom a thia chara lo ni ta ani puar thangmoi thi dan hi maklea ngai po thalo theiani khoirame mokut tuara thi te po ang done khatiril ru Mizo Arsidian takle father of the Zo nation ti hiel phu ramle nam mangai em tuani independent tumngot Indian rem ti donem ni kan ti mai theya nima sela India hian kumsang ni pasari khan tribal te dikna hum him le andu thlan theina right Declaration on the Rights of the Indigenous People UNO member zong ma ban pharme win apom thu lo lan tir to ani hei wangin India hian independent thei kan ni ti riin tuna India kan lani chung hian constitution manga nasataka kan ram le ro hlu min rok atum mek ani thei mayangem chutiang story te chu ani te tak noya chuan Modi hian Manipur tribal area oil tam tak omnia soi hi hip chu man ngei tumin fing takin biren sing den hian game and play make ani mai lo mo Manipur zo na thak te tan chuan mai te ho nuai som pangavel dan reng hi ahar sadona Mizoram tangin engam chen lo pui thei mai la Modi aten kan CM letter moi an pek hun chu helam kong hi stick taka kalpui ning hal mai don sia central an hlau sia an ton tlang lui ngam me wang mo hei wang hian nationalism konga kan kai lu thuanga ya Zo nation Mizowa kan zawaya kan lungrual thua hi atuli na man mo thak le to ti na zia kani anukha nan malian za thangina zo na thlange chul khat kual ti thu manga mi puite film khurangai zia hi an chiarte ang tunlai Manipur cheng kan u naw te boina wanga keini zorama cheng ten zo na thla kan in ti na tong kam le mitam tak kan ril ruin phum bu social media mangin kan lan tira hei kong then khata kan thir chuan malam hunatan kan tangkai pui tu le kan in pum khat na man ruatan thil poimo takan irin oma
chuti rualin mihring kan mi zia le du thu mun kan ni lo wangin ril rungai tu na in liam sak thei kan ni wangin kan thu ziak po phim khura tu hle ani zo na thla kan ti bik takin zorama cheng te hian kan mang tlang lor de bera hei hi uluk taka kan ngai tu chuan zorama cheng te hian nu le pa din mun kan luangam wangani kan ti lo thei lawa hemi awang po hian kan mo phurna sang hle ni ti po kan hriat te la thabokani zo na thla kan ti mai te hian ni na taka chuan khovel ram dang le kan ram chunga state dang te tiam lo po hian ke ni mizoram chu ngai a cheng te zinga tang ngai po hian India dan pui kan nei hnuaya scheduled tribes lisa kan huangin ADC huam chung area cheng poi lai le lakher marate kan la ong khom le zela tin kan ram chu ngai a cheng state then khata kan u na om te po mar kuki paite le Myanmar ma cheng kan u nau chin kan ti te pon oma chu tiang din huna om kan ni awangin kan in pum khatna le in lung rual na khai khom thei ber turatan kan du le be sei mizo hanin ti mai thei lo kan om na chan le wang po ni na hriat ta ani mizoram a cheng te le khovel mun sang a cheng te po hian tu na kan ma mo ber le kan thil tum ma sa ber tura tul ber chu u naw chhul khat kual kan ni na hria in pum khatna le in lung rual na ngai poi mo a tho ho na tha pian chu tir hiani tu nang hun khil le kan chunga lo thleng tur hriat lok om lo na khovela hian chi le chi in thlir na te sa khuana le khovel thiam thil in tlan siak na konga te boina le har sa na sang kan lama chhun zel do na hetiang boina le har sa na ma cham thei tur hian in pum khatna le in lung rual na kan ma mo ni ti kan hriat a tha zo na thla kan in ti emo mizo kan in ti emo hei hi thupui beratan mang lawila chul khat kual kan ni na chiang taka hria pom tlang ngam tura kan in pu cha tul to tak zeta ni ti na ziak ani ole khatizom kha Manipur lam chanchin kanom puan thei de chu ania Mizo Official Channel thir tu le ngai thatu zong te in zawai chunga kan lo me